Hello friends, tin rong bagai belaikan naman tifra hastini government job notification to friends. O jago tifra hastini jotto salaburai jotto lokone oro apply claiman nai jara engineering to nei porijak norong bagai belaikan o kokta makaham norong video no plan sing paithak jara jotto details hemana bagai nai tong o jaga degree khlaijak rong bagai vacancy tongo diploma khlaijak rong ni bagai o jaga vacancy phaisa gojak tai singo jaga tabuk saimalai na truk category wise o jaga sini total vacancy basak phaisa gojak sini este rong bagai orok no sang o bidin bisingti jotto no kaham ke na laile rogoro nugui tongo mo notification ke tifai ni bisingti mo official notification kori faijak aboni bisingo norok nugui tongo abon tik tolawo degree rong bagai o jaga civil electrical mechanical ni bagai o jaga vacancy phaisa gojak tai abahai ke no jaga norok nugui tong phiro diploma rong bagai bo jaga civil electrical mechanical ni bagai o jaga vacancy kwbangma phaisa gojak ke friends sang oboni tolawo tik nugui tongo o jaga ke post ni bumung o jaga sirjaka babu pusan rong no o jaga job na harjangnai pulian sungnugui tongo jaga degree khlaijak borong boi o jaga junior engineering TES grade 5 BA obo norongoi tongo civil jara porijak borong bagai o jaga salary hingke sirka 47,600 simi norok o jaga salary mannai belai no kubang friend aboni pore sang nugui tongo sini strong boi o jaga vacancy phaisa hoikya 54 ta aboni bisingo jara ex serviceman borong boi o jaga duita khlai reserve nargai rejak hangka friend norok nugui tongo jaga jotto category milogi o jaga 176 ta o jaga total o jaga vacancy phaisa hoikya jara o jaga civil porijak borong bagai hingke friend sanghain hai nugui tongo bon thik tolawo number 2 mo bhanyo degree porijak borong baganyo mo jara mechanical tai degree khlaijak abo hai borong bagai o jaga phaisa hoikya sini strong bagai o jaga 4 ta abon bisingo hain hai sing tabuk nugui tong phiro number 3 o omo bhaino norok electrical jara tai degree khlaijak jara borong bagai o jaga saitya phaisa gojak friend oborok norok jottono bidin bisingtei kaisa detail naithang siri ang kaisa sanaka norok no video log jagai nainani selanai on bayang salia awan bising ang nong tekaisa sairwan friend diploma rong bagai o jaga norok diploma rong bagai phaisa pukya mo bhaino jara civil porijak diploma tei borong bagai o jaga tai salary oro norok nugui tongo 36,700 simi norok oro salary mannai tei o jaga sini ST rong bagai o jaga total vacancy phaisa pukya 54 ta abon bisingo ex service rong bagai o jaga duita khlaibo reserve nargai rejak hangka friend norok nugui tongo jaga total o jaga vacancy joto category milogai o jaga angkha 176 ta civil engineering bagai abahai ka norok kaisa joto no jaga detail naithang siri friend obo to asa kaisa sana thalia ga abahai ke o jaga sangte kaisa nugui tongo friend obon thik tolono jara bri rong bagai omo belakhen koktma kam friend norok nugui tongo jaga reserve khlai bri rong bagai o jaga vacancy rei rejak friend o jaga norok nugui tongo degree khlaijak borong bagai o jaga ST rong bagai sini ST rong bagai 18 ta phaisa hoikya abahai ke norok oro kaisa joto no detail obrobo naithang siri o jaga ko sudu bri rong bagai simdo friend o jaga salaro apply claiman ya mo bri rong bagai simdo reserve khlai rejak abahai ke o jaga diploma ni bagai tongo degree ni bagai o jaga reserve khlai rejak bri rong bagai hingke friend norok o jaga orok to joto no kaisa detail semen ka hingke sing tabo o jaga bahagi apply khlainai tai boom tai apply khlainai obo hairok sing tabo ko jaga nalenen tai selection process obrong no norok naitung daun bagai paithak jora video no friend norok nugui tongo jaga apply khlaimannai borong ni official je website mani norok nugui tongo o website ni norok thangnai apply khlaimannai ano video description box ang notification ni link bari rwana tai apply khlaijanai link bari rwana omtai norok thangnai obosai apply bo khlaimannai tai o notification no download khlaimannai ka friend sang nalien education qualification norok nugui tongo jaga mo degree khlaijak rong bagai o jaga sirjaka norok no tang senior ka bebeng no norok ni bobo branch ni o jaga degree khlaijak rong bagai job talangjaknai obo norok joto no o jaga detail saimanjak friend obrong dang sana thalia norok jodi tausia kaham ke porinai kato naiman o jaga norok joto no o jaga detail sirjak obo norok nugui tongo ga friend abon pore songo jaga hain naliena norok nugui tongo jaga mongke jara diploma tei engineering khlaijak borong bagai o jaga diploma khlaijak nangnai tei norok bobo pusni o jaga job apply khlaimannai o jaga norok nugui tongo aborok to ang nongno pulyabo sairka aborong somondi bo norok tebo saimano mo sokor kaham ke porimano tei aboni pore sango jaga naliena norok nugui tongo jaga age ni somondi sirjaka ka friend oro age hingke kom na 18 bosor nangnai tei 40 bosor sai bisi bo norok ni age ngai manglak abahai o jaga norok ni umorong ni somondi sirjaka friend norok ni umor no lekhanai friend last date ni teinai 24 tarik 8 2023 o date ni onusare nong ni umor no count khlaini friend o jaga jara STA series of category borok oro 5 year klaibo a selection manka belai kono kaham ko friend
tai abo haike o jaga sang tebo nalian detail tebo saimana bagai oro norok nugui tongo friend online norok oro apply khlaimannai obo kato bo dini simi apply khlaimannai obo sang nalian friend o jaga abo nai sang sangoro nugui tongo selection process o jaga sirjak norok no o jaga wa bomtui haike o jaga norok no job na hajanglai obo no detail sirka friend nugui tongo norok o jaga wa nongni exam ngai pulya o jaga preliminary examination ngai o jaga norok ni question sungjaknai MCQ type abo haike o jaga norok ni question 100 ni question sungjaknai norok no tei abo haike o jaga norok jotto kaisa kaisa o jaga detail naisang different oborok ang asak nongno detail babai sana thalia tei aboni pore main exam nai norok ni o jaga 500 marks ni question sungjaknai friend obo hai rok norok o jaga jotto kaisa kaisa jotto no detail naitang si friend tai norok no jaga wa tai tamrok nongni bagai or sirka obo sungnalian norok nugui tongo aboni pore last year norok ni o jaga interview ngnai personal test friend tai aboni pore norok ni o jaga wa preliminary exam ni bagai o jaga wa norok ni syllabus sirka friend norok nugui tongo nongni subject general studies tai engineering aptitude ni norok no o jaga question sungjaknai 100 question abon bisingo norok oro nugui tongo bebangno o jaga jotto no detail kaisa kaisa jotto no kaham ke sirka friend english composition ni 10 marks ni tai abage general knowledge and current event of local ni bo sungjaknai tai o jaga national and international important ni bo nongno question o jaga 10 marks ni nahajangnai tai o jaga norok nugui tongo number 3 o engineering aptitude oboni bo norok no 80 mark ni norok no question sungjaknai belai no o jaga kabang friend norok nugui tongo obo haike norok o jaga nugui tongo 100 ni o jaga norok total exam nahajangnai tai norok ni o jaga negative mark to tongnai no friend o jaga borok sirka tai aboni pore main exam bagi boro norok compulsory norok subject o jaga sirka friend general studies ni 100 marks ni 1 hour time rai norok no exam ni bagai abo haike norok jotto no kaisa kaisa o jaga kaisa kaisa detail naithang se tai o jaga norok nugui tongpra he optional o jaga norok sirjaka 200 marks ni o jaga in each paper tai o jaga norok nugui tongo 3 hour norok oro duration manai time tai o jaga norok ni paper ni bung o jaga jotto no sirjak detail kaisa kaisa norok jotto no o jaga nugui tongo friend aboni pore interview norok ni o jaga naharjaknai interview ni pore norok no o jaga final section khalaijaknai bahai select khlaijaknai obo sang tabo oro detail kaham ko saimalaini friend norok nugui tongo jaga norok ni je main exam ni o mark ni onusare norok noro final merit list norok bagai ongkhonai friend tai oboni pore norok ni o jaga interview o ngnai friend o interview o norok jodi thangai sogui mani hangke norok je kuno ngai phono nongni by chance nongni kam ni bagai phono norok bijingi thangmali interview ni bagai haikaba je kuno haimesa eng phono norok thangai manli angka norok o jaga accept khlaijak lago obo haike o jaga clear babe o jaga detail sir ka friend kanaro obo no khel khaji tai norok apply khlaimanai broni official website Germany friend o website ji thangai norok ro apply khlaimanai tai abo haike o jaga sungte goi tongo tik tolo no online baike khlainai online khlaijaknai date or sirka friend 25 tarik 7 2023 ni simi o jaga apply khlaiman chinai noro tai last date sirjaka friend or nugui tongo 24 tarik 8 2023 saring ni sara 5 ta jara norok no apply khlainan bagai time rirka friend katai o jaga norok baike apply khlainai obo hairang no step to step o jaga jotto no kaham ge details sirjak ka friend norok o jaga apply khlainan nongni o jaga marksheet tai norok ni je nangman document oborok norok upload ma khlainai photo rok oborok ka friend oborok to norok no sanan nangle norok to jotono saimana kha khlaio tai abon pore oro norok nugui tongo hain hai norok apply khlainan bai nongni application fee nangnai friend norokni application fee ko jaga jotono detail sirka friend bo category ni borok busak o jaga fee nangnai oborok no kasang sini ST rong bai oro saimalayan friend sini ST rok ko jaga 150 taka rang nangnai friend o jaga apply khlainan bai application fee sanjaka angka friend norok obosai payment khlainai mo online bising tipin khlaimano omo 1 lakh de friend abon pore songoro number 7 nugui tong friend o jaga norok ni electronic gadgets ni somonde sirka friend oborok norok exam phorogo interview phorogo norok use khlaimang lak obo herok no restriction dei jangka friend tini video sungsinai norok nai tong no paithogo belaikono hambai omo hakine norok anau channel bising tei Tripura hasini government job notification tei Bharat hakotani government job notification mani tangnai friend abon bagi channel no subscribe khai ton de tei bell icon press khair di je frang video upload khayo afro norok sobche sakang notification mana bagai tini video sungsinai norok nai tong no paithogo belaikono hambai